ndashaka umbwire gicyanda muri ayo magambo yose umaze kuvuga Ego. ku mubiri wawe Yego. ni ikihe gice ushimira cyane Ku mubiri wawe igice kimwe cyonyine navuga ati wallahi billahi Mungu walifanya kazi hapa ngenda shima igice cyanjye amaguru yawe umutima mana ndagushima ku mutima wampaye umutima Ego. Okay. Sumbajije igice cy'umutima nako cy'umubiri nago mvuze that is inside the body ndavuga ibi nago mvuga ikiri indani ndavuga amaboko amaso amazuru amenyo amatwi this is being precise ibirenge ibintu nk'ibyo kuguti ni ikihe gice cy'umubiri wawe ushimira kiri hanze apana mu by'imbere okay n'umutima ko marise ni ikihe gice cyawe cy'umubiri Yego ushimira kiri hanze y'umubiri wawe icyo 079 igice nshimira Ego kiri hanze y'umubiri wanjye shimira Imana kuba yarampeza giye nacyo Mana kandi nanubu ndacyagushima rindira umunsi ni umunsi uri special wo kuvuga igice cyawe cyo ushimira nta kindi ni kimwe rukumbi kitagira n'icya kabiri kitongerwaho kandi utagifite sinamenya niba ndi kugenda cyangwa ndi kugaruka Ego icyo ngicyo bakita Mana ndagushima ko warampaye urutirigongo rukora neza spinal gland. I give thanks for that. Gicyanda iyo ntago iri hanze y'umubiri wawe oya Hello. Mwaramutse neza. Gitondo cyiza. Nawe ugira igitondo cyiza nshuti. Ngiye gice cy'umubiri wanjye nshimira no umunwa shaka. Ashimira umunwa. Goddess. Bwire gice cyawe ushimira kiri hanze y'umubiri wawe. Hanyuma nawe urabuwa gatatu. Kandi ngiye nabivuze kare. Igice wabivuze 07 wabivuze. Nago wabyumvije. Waruri heze. Disubiremo. Gisubiremo. Waruri? Allo. Mwaramutse neza. Mwaramukamanya amahoro. Ni Jeanne Gicumbi. Ego Jeanne Gicumbi. Ngiye nashimira amaso. Amaso yawe. Macho. Maso munwa. Nabanje umutima. Ariko wavuze ngo nturi. Ndashaka ibiri hanze. Ibiri hanze se byakora ibiri imbere bidakora. Okay. Harabura umuntu umwe. Nanjye mbabwire ndi wa gatatu hariya. Ndababwira icyo nshimira wabaye birayi. Yonza kuba Hello. Hari icyo nibutse. Mwaramukanya amahoro. Mwaramutse. Oui, hello. Mavugana na Bosco Bishenyi. Bosco, uraho neza nshuti? Uraho neza. Amasambusa wayagezemo? Mba ndi kubikurikirana. Barimo kubikurikirana hafi aho ngaho. Kuraje cyane, kuraje. Okay. Ngenda shemera amaboko. Bosco, urashimira amaboko yawe? Yego. Koko nkorera byose. Agukorera byose? Yego. All right, Bosco, urakoze cyane kandi tugumane muri iki kiganiro. Yego, sawa murakoze. Nukore ku rushinge rwawe. Yego. Sawa. Bosco amaboko, undi amaso, undi umunwa. Njewe sasa rero. Nshuti bavandi. Yonza kuba nararemwe. Kanitabe. Uyu ngo yaracimvugira. Allo. Oui. Allo. Morning. Good morning. My name is Nizeyimana Jean Gesela. Yes, Nizeyimana, how are you doing? Where are you? I'm fine.
Where are you? Huh? Where are you? Where are you calling from? Iman's Radio. No. Imanzi Radio. Yeah, you are calling at Imanzi Radio. Where are you? I'm calling Iman's Radio. And you, where are you? Where do you stay? Huh? Where do you stay? Ngenda shima igice cyanjye amaguru yanjye. Amaguru yawe. Kubera icyo ushima amaguru yawe? Nemesha ifunguro rya buri munsi. Niyaguhesha ifunguro rya buri munsi. Kandi amesha kwirukanka ahantu hose nkaba namenye uko ubuzima bw'andi hameze kandi nkamenya n'uburyo nshobora kwitwara igihe runaka bitewe n'ubuzima nagiye mbona ahandi hantu n'ubwo ndi kunyuramo muri kino gihe.